meghalayapost.news. Kipai Hindu hakathai nongpo mataksi bakanthop ya karam mandir bat ka Shri Shri Ma Kali Mandir mataksi gila Sdang ya ka Jingrakhe Durga Puja bat kipai Hindu gila shimenta da ka museum jong ka jishirhem banaki ya ka lenyam ka ba kila ai ka ngo ka dem showblay kani ka jingle nyam puja ka dei ka ba ki Jingrakhe malau snam bat mentau snam ru kipai runget Hindu kila mi shakmat banaki ya kani ka jingle nyam ka ba ki jule nyam ban pan ka Jingrakhu no blay na ka benta ka Shonguk Shongsain bat ru na ka benta ban be e kamsniu ki bakta ya ka hok long breu man breu ka Malayu mataksi kipai runget Hindu gila pen kre pen krum da ki rong girup ban pen puk pen pieng ya kani ka nyam puja haba kren kilap tai bor sekretari karam mandir u mensuar sing ulapan pau ya kijing dokumen bagi pajba Hindu hanong po ban hari Bhoi kila yo ikalat ban Sdang ban rakhi ya kani kijing nyam puja klem kono kijing penthut bat kum ki pajba Hindu ru kishim benta ban rakhi ya kani kile nyam kolong ban te song na benta ban yatli hakim lang salang ulong ru bakani kijing rakhi ya ka Durga Puja ka de kijing be ya kijing sneu bat ban wanra ya kijing Shonguk Shongsain hak bagi terwa syak tagi blay bakin ai kijing kerku kerdo ban wan ka Shonguk Shongsain प्रसीद मातर जगदोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै. Celebration here at Nongpo Sri Ram Janki Mandir this year 2024 again it signifies the victory of peace against evils. We know in today's world so much of evil happenings are prevailing throughout the world. So we are celebrating this puja here and we are praying to Goddess that peace will prevail in all way to the whole humanity and especially to this Nongpo area and entire state of Meghalaya. Thank you. meghalayapost.news.